Nastavljamo naš obilazak Fruškogorske transverzale. Posle Popovice stižemo, to jest spuštam se polako u Ledince. Ledinci nisu kontrolna tačka, već se samo tu da prolazi na putu ka manastiru Rakovac. Fruškogorska transverzala nastavlja kroz Ledince i Rakovac, nakon čega staza vodi kroz šumu do vodopada, preko najžešće uzbrdice na čitavoj trasi i Beočinskog manastira, na putu ka najvišoj tački Crvenom čotu. Manastir Rakovac je prvi od 15 manastira koje je neophodno posetiti kako bi potvrdili obilazak kompletne transverzale. Privina glava je jedini fruškogorski manastir koji nije kontrolna tačka. Nedugo posle ulaska u Ledince počinje asfaltni put. Sneg se topi, cesta je prazna, psi se svađaju. Ovde u Ledincima je vrlo lepo markirana staza, na svakom raskršću postoji markacija Fruškogorske transverzale. Kada izbijete na glavni put, glavnu ulicu u Ledincima, ide se ka severu, odnosno prema Dunavu, i kada dođete do pravoslavne crkve, tu se skreće levo. I ovde je isto lepo markirano, evo na ovoj banderi. Posle skretanja kod crkve, stižemo ovde do Ledinačkog groblja. Mi produžavamo ovde polukružno levo, tako da kažem. Približavam se isposnici uklesanoj steni. Ovde dolazim do jednog od mnogobrojnih fruškogorskih potoka. Ovo je prema aplikaciji koju ja koristim Kišnji potok. Ovde na drvetu je lepo markirano, transverzala desno gore. Posle otprilike pola sata hoda dolazim do sledeće nekontrolne tačke, ali da kažem interesantne tačke na Fruškogorskoj transverzali, a to je isposnica Visaje Parivodskog, koja je uklesana ovde u Krečnjačkoj steni. Kaže da su isklesali monasi iz manastira Rakovac u 18. veku. Isposnicu ostavljam da stoji ovde još vekovima, ja nastavljam dalje ka manastiru Rakovac. Posle isposnice stižemo u Rakovac. Ubrzo se desno skreće sa manastir, koji je četvrta tačka Fruškogorske transverzale. Skrećemo ovde desno na asfaltni put, kratka deonica, jedno 150 metara i stižemo do manastira Rakovac. Ovde na asfaltnom putu postoji jedan izvor vode
a pored samog manastira Rakovac postoji autobuska stanica Novosadskog gradskog saobraćajnog, tako da odavde možete se vratiti u Novi Sad ako ovde završavate vašu turu za taj dan. Kako su mi rekli ovde u manastiru Rakovac, pečat fruškogorske transverzale je izgoreo kada je manastir goreo sredinom 2000. godina i kako biste ovde čekirali svoj dnevnik fruškogorske transverzale, neophodno je da se fotografišete sa manastirom u pozadini. Kao ovako. Nekoliko stotina metara od manastira Rakovac nalazi se ovaj spomenik partizanima poginulim u Drugom svetskom ratu, a odmah posle toga, kada se ponovo vratimo na asfaltni put, odvajamo se na stazu ka Dumbovačkom vodopadu. Evo ovde se staza odvaja sa asfaltnog puta i krećemo ka Dumbovačkom vodopadu. Rastojanje između manastira Rakovac i Dumbovačkog vodopada je oko 3,3 km. Ovo su prilike zadnje kuće u Rakovcu. Ima dosta pasa, doduše do sada još jedan nije bio slobodan, ali treba biti oprezan, naročito ako se ide u mrak ili sumrak. Prvi deo staze, nakon napuštanja Rakovca, ide pored malog Rakovačkog potoka i tu polako kreće uzbrdica koja kasnije bude dosta radikalnija. Na kraju ove pogubne uzbrdice posle Rakovca uključujemo se na jedan drugi šumski put, skrećemo levo i kratko ćemo ići njime i ubrzo se isključujemo desno za Dumbovački vodopad. Posle 3 ili 4 minuta hoda po ovom šumskom autoputu skrećemo desno, pratimo trouglove i idemo ka Dumbovačkom vodopadu. Visibaba je jedan od poznatijih vesnika proleća na našim prostorima. Latinsko ime Galanthus nivalis dobila je zbog boje njenog cveta, pa slobodni prevod glasi mlečni cvet. Visibabe svrstavamo u efemeroide, višegodišnje zeljaste biljke koje u kratkom vremenskom periodu razvijaju vegetativne i reproduktivne organe, razmnožavaju se i plodonose. One koriste kratak period kada na šumskom tlu ima dovoljno sunčeve svetlosti, ali lišće na visokom drveću iznad još uvijek nije razvijeno da bi im zaklanjalo sunce, te na ovaj način opstaju. Žive u listopadnim mešovitim i četinarskim šumama Evrope od Pirineja sve do Male Azije. U našim zimskim šetnjama naišli smo na još jedan vesnik proleća. Više o ovoj otrovnoj i ugroženoj vrsti u sljedećem izdanju emisije Dropa. Koristeći aplikaciju iNaturalist, i vi možete biti deo neprofitnog naučnog projekta kojim pomažemo u identifikaciji biljnih i životinjskih vrsta za potrebe naučnih radova. Evo ovde putokaz i na drvetu kaže 15 minuta do vodopada. Ja mislim da ima malo više, ali naravno zavisi od vašeg tempa. Dolina ovog potoka je vrlo pogodna za šetnju, čak i sa decom, ali jedino ako se dođe iz pravca Dumbova, dakle ne iz Rakovca, nego sljedeće skretanje na putu ka Beočinu, dok to može kolima i onda peške, jer je dolina vrlo ravna i široka. Dolazim do jednog raskršća, gore vodi staza obrležena srcima, a to je
staza Fruškogorskog maratona. Mi idemo desno, odnosno dole, dalje uz ovaj potok. Sada sam se već sasvim približio Dumbovačkom vodopadu. Ovde desno gore ide staza do šumske kuće Rim i Topđinog izvora, a to je u okviru Krletove memorijalne staze koju ćemo obići u jednoj od narednih epizoda. Mi produžavamo levo do Dumbovačkog vodopada. Dumbovački vodopad. 5. kontrolna tačka Fruškogorske transverzale. Sada je početak februara i ovo je za ovdašnje prilike, ima dosta vode. Ne znam da li sam nikada video više vode na ovom vodopadu. Ovo je pogled od gore, sa vrha Dumbovačkog vodopada, a ja sada produžavam dalje preko šumarske kuće Rim do manastira Beočin. Deonica između 5. i 6. kontrolne tačke Fruškogorske transverzale, odnosno između vodopada Dumbovo i manastira Beočin, sadrži u sebi jedan od najžešćih uspona na celoj transverzali, koji počinje upravo ovde. Posle uspona od Dumbovačkog vodopada stižem do šumske kuće Rim, koja se nalazi nedaleko od Beočina, nekih pola sata hoda od Beočin sela. Ovde je trebalo da postoji takođe i izvor, ali ja sad ne mogu proveravati, pošto pada mrak, moram produžiti dalje do manastira Beočin. Evo vidite, to je šumska kuća, ima tamo i klupe i sto, može se okrepiti ili skloniti od nekog nevremena, a trebalo bi da postoji i izvor. Produžavam sada dalje do manastira Beočin, koji je 6. tačka Fruškogorske transverzale. Od šumske kuće Rim ide lagani uspon do, tako kažem, glavnog šumskog puta i onda ponovo se silazi do manastira Beočin. Neposredno pre uključivanja na glavni put od šumske kuće Rim postoji rampa ispod koje se može proći i tu se uključujemo na glavni put i dalje ka Beočinu. Ovdje je kraj spusta, sa leve strane je izletište, ima stolovi sa stolicama, a put ide dalje desno ka manastiru Beočin, dalje ka istoimenom naselju. Pored staze ovde protiče jedan od mnogobrojnih fruškogorskih potoka. Ovo je Kozarski potok koji dalje ide u Beočin selo i Beočin.
Stižem uskoro, ovo je dvorište, odnosno bašta manastira Beočin. Uskoro stižem na samu kontrolnu tačku 6 Fruškogorske transverzale. Pada mrak, mislim da danas neću nastavljati dalje. Stižem na odredište, ovo je, sada ću doći pred kapiju manastira Beočin, to je kontrolna tačka, ali postoji taj problem sa kontrolnim tačkama koje su u manastirima, odnosno pečatima koji bi trebali tu da budu, što manastiri relativno rano u toku dana zatvaraju svoje kapije, kao što znamo, tako da je problem ako idete noću ili zaglavite kao ja danas. To je to. Treba napraviti fotografiju ovde kao verifikaciju da sam obišao kontrolnu tačku 6. Sljedeća tačka, crveni čot. Toliko za ovo izdanje drugačijih razgovora o prirodi. Gledajte nas i sljedeći put. Doviđenja.